بس ايه رايك في السهره بتاع امبارح؟ والله جامده يا ابني. اي خدمه. انا اركب عشان توصلني يا عم. انا جدتي في المستشفى، اوديك فين؟ رايح لجدتي. انا رئيس الشله وانا اللي حدد. اركب يا كلب وصلني. وايه يا عم اللي انت عامله ده؟ بقول لك رايح لجدتي. انزل يا عم، روح شوف انت رايح فين. ده انت بيتك هنا خطوتين يا عم. وايه اللي انت فيه ده؟ انا بقول لك انا رئيس الشله وبقول لك تعال وصلني. يا عم يعني ايه رئيس شله؟ يعني ايه رئيس جمهوريه؟ يعني روح يا عم انزل عشان اروح لجدتي يا عم. ده خطوتين يا عم. في ايه يا عم اللي انت فيه ده؟ مش عارف تمشي خطوتين؟ تعال وبعدين؟ ايدك. طب يا عم انت عارف انت عملت ايه؟ ايه اللي عملته يا عم؟ بقول لك رايح لجدتي. ها؟ خطوتين مش قادر تمشيهم؟ مش عايز توصلني؟ لا يا عم، جدتي اولى. انا بقى اللي هوصلك يا عم. يا عم خلاص خلاص يا عم هوصلك. اقعد يلا يا عم بقول لك هوصلك يا